Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kiladan hadu lai teli kikin hon seng balang hari boy. Distreng ki balawan management bat ai ke jingkersan. Ya ke seng FKJGP ke balakot ban pelong ya ke jingsyong ke lan mengor. Ha ke kat sau terek mentau bena jemang ke bala pelong ha ke pelau jong ke muda hanong po riboy distreng. Ki we de kikin hon seng balang ki balawan ai jingkersan lang ha ke ni kesngi kikin top ya ke HNYF ke RBYF bat ke KSU. Ki balapan paru ya ke juk ke jing dawa ke balabo da ke seng FKJGP. Na kinong ilam jong ke seng FKJGP ki balawan si menta kikin top ya uba dandi kongsen uba Marcos Martin na ke HNYF uba Bipol Thank You na ke RBYF, bat usamla Ferdinand Kharkamni na ke KSU, bat kiwede kinong kitkam bahakmat jong kini kiseng balang. Kimat ki bahakmat kiba kini kinong ilam jong kini kiseng. Kibala dawa kidai halor ke jingja haniu balakhawa. Kasnong ka balami ki huri hura tang namar ke jing bamla ke sorkar ban penbait no yo pot usam hapedeng ke Meghalaya bat Asam. Hakani kesngi kini kiseng balang kila dawa ru badai ban pelat no amardor yo ba Michael Warjri na ke keti jong kipulen ke jela Asam. Song klai ngor hangne tersi ban I ya kejeng persya sya ka sarkar jelah bat susu kumba tim baka balakawa kamdei ka ba nagayan kamdei kalan dispute po balakawa belum sapo langpi sapo blok 1 blok 2 nagalan dumi so persya habi de pataka jinglet on board jo ke Asam ketika kita kadau belum ba ni kuseng FPC ngidap Sofia wan hangne ban peni ya ke sarkar ban ya ke persya jemi kuseng ya ke sarkar nah kalian jemi kwa ba kum kuseng hi nomor pada kisnem kiba sadisnem kibala dep sadin ni set pertasla sa government ba government kade bersempia habi de putusam ba undai tang hapo border area mo hamtam gani balakawa kamde ga border dispute ka land dispute kumba fitir dan nakadaw jong katahi ba nakalen jong kaseng ni Sofia bat kani kasin jam ko banikong ba step ko banikong nakalen ni kaseng ni patpaw sa kasokar balade ba kasokar kamla banle ha ba ide put usam nakalen ni kaseng ni hapan sim sa tuwi ba di lat gilti amar ba kumne ke ja nagistem ni hapni ni haple nagalem ji masai ya menda kasi ko bolong kumba pilih ne bagi yang songkroe ko bala pelong ni boleh bani songklai mor ban peti ke sarkar Meghalaya bahkan sipkia mandorno habile bat kejija kepada jashan angpe hapo new balakawa kabelaja ke jejak posisi yang lui rosem jong ba Michael Warjri by the secretary jong ka Himaru Spung te ngimla ke pau ya ke ba la debja yo perdo pesnam maka surka jelah adu tahi kadang lementi ngomong tak ke sekar ke ba langmat da punak sama rai ngakren ru buat tiki ka surkar ki bladap hagi por mutua but kane ke pun pau ya gajing menti ke jengki ban ngala punong kane kemne ke sin ke penikong ka bangini syong kelan mongor la punong kane ke jingi rai kut bro nang ne ke bangin sim karai ka ba kum ka seng hi kanula man skap menti dari le te ke jingwan jingi ban senran ya ke FPP karau ba raswan kolong ka ba we no risno jingi ba Michael Warjri ku bade sekretari jong ka rai musko ku ba kum ke history na kisim jong ka Himaru Spung kila ayangi ka record kaba kumu urang bang nginolap hapo kadeka brinyo tram yuskum jingi kaba kumbolong nadu harkai ripsan ulali syong isa antai kisnong balakawa ka rani bari bat kaniu balakawa kita kisnong kiba sanriu teli kisnong kiba balakaw snong dei mo bara ban ker banda yo putusam tiso punong kachinoyaf kanon syengklikti rekat bagi pelok seng malang kamtam ke FKJP bangin sim yak senjam la penong balada sarkar ke sekap menti dei mengihi ban khabar skore ka sarkar man pembai no ikut usah la penong kombai baloi long bene baka balakawa kamdei kita ka dispute area kadai ka pasu susai
kalau ni mungkin kecing ya kerja penman di tang negara kecing menteri ke sarkar Meghalaya jengi ke sarkar Assam rasdang ban sim kabu dah kumne dah kumpai Meghalaya ngacun ayo asum menong ngan komen hang ne kemar mentah kalau ba ka ecun afi karai baik dah kam radak sarkar ngai menteri ai nga kimar menong bang dei liu klau namar kecing menteri ke sarkar kata iri ke coba kemar kan ai